Pozdrav svima, ja sam Bojan, dobrodošli na Kripto na kvadrat. U današnjem videu ću vam pokazati kako da instalirate MetaMask novčanik, kako biste mogli da uđete u DeFi svijet kripta, znači u decentralizovane financije. Mi ćemo u ovom videu koristiti Google Chrome browser, ali moguće je instalirati znači, MetaMask i na Firefox. Ukoliko želite da vidite video znači, kako to da radite, pišite nam u komentarima. Dakle, najjednostavnije ćemo ukucati MetaMask Chrome u Google pretragu. Izabrat ćemo znači, Chrome Google website, MetaMask link. Idemo na opciju Add Chrome. Potvrdimo Add Extension. Sačekamo da se skine i da se instalira. Pojavit će nam se ovdje gore. MetaMask has been added to Chrome, znači dodali smo MetaMask u Chrome. Dobro, super. Idemo na ovu ovdje slagalicu i biramo MetaMask. Ovo će samo da se otvori, sam se već otvorio odlično. Idemo na Get Started. Imamo dvije opcije. I already have a secret recovery phrase. Ovo koristite kada već imate MetaMask novčanik instaliran, ali recimo uzimate neki novi browser, koristite novi računar, pa želite da importujete postojeći novčanik. Mi ovdje biramo opciju Create a Wallet, znači novi novčanik. Sada su ovdje, bilo bi dobro pročitati ovo obavještenje. Znači MetaMask neće vam tražiti nikakve, zapravo ne prikuplja podatke o adresama, transakcijama i tako dalje, ne prikuplja podatke o IP adresama i nikad neće prodati vaše podatke za profit. Dobro, sve to lijepo, svi to tvrde, ali mi svakako to moramo instalirati ako hoćemo u DeFi da pristupimo. Dakle, idemo na I agree. Sad birate password. Znači, ovaj password će vam biti nešto što morate ukucati svaki put kada otvorite MetaMask. Znači, ugasite Google Chrome, otvorite ga ponovo, kliknite na ikoncu MetaMask, morate ukucati password. Sad ću mi ovdje ukucati neki jednostavan password. Samo ga potrebe ovog uputstva. Kliknite na I agree. Sorry, I have read and agreed, bla bla bla. Create. Sada, dobro, neko uputstvo, nije bitno, idemo na next. Ovo je jako bitna stvar. Kad kliknete ovdje, dobit ćete set, ja mislim, od 20-ak, 22, koliko već riječi, znači neku kombinaciju riječi i to nemojte da izgubite ni pošto. Nemojte da sačuvate nigdje online, nigdje na kompjuteru, uzmite, zapišite na nekoliko mjesta, znači na papir, neka bude u offline svijetu, nemojte online, jer ukoliko bilo ko dođe do ove fraze ovdje, moći će da vam pristupi vašem MetaMask novčaniku, mislim bilo gdje u svijetu, i moći će naravno da vam skine sve što imate tu od kripta. Tako da nemojte, kažem, slikat, nemojte pisati na kompjuter, nemojte copy-paste, samo striktno na papir i na više lokacija da ne izgubite, jer ukoliko slučajno, ne znam, pokvari se računar, formatirate, nemate MetaMask, morate ponovo da instalirate, ovu ovdje frazu, ove riječi ćete koristiti u onoj prvoj opciji da povratite svoj nalog, pristup svom nalogu. Dakle, ovdje kliknete na Click here to reveal secret words. Kažem, ovo sada uzmite i prepišite negdje, jer će vam trebati. Treba će vam i odmah u sljedećem koraku, znači to sad uradite. Nakon što ste prepisali, idemo na Next. I sad vam ovdje traži da potvrdite tu vašu frazu. Sad vi jednostavno kliknete slovo po slovo, u stvari riječ po riječ, klikćete onim redom kojim je ispisano. Znači, ja ću začas kliknuti, iskliktati na svoju frazu. Ovaj naravno novčanik neće biti aktivan, ovo je samo radi ovog uputstva. Pravimo, neće biti koristan, neće biti nikakvih sredstava na njemu. Još koja riječ. I kada ste sve ukucali, idete na dugme Confirm. Čestitamo, super, napravili ste MetaMask novčanik. Idemo na All Done. I to je to, dobili smo neko obavještenje, šta je novo u ovoj verziji, nije bitno.
to je to, napravili ste MetaMask novčanik i tu sada već imate svoju Ethereum adresu, jer ovo je Ethereum mainnet. Da, nju možete klikom ovdje kopirati. U sljedećem videu ćemo malo više objasniti kako tačno ovo funkcioniše i kako možete dodati neke druge mreže. Znači sad trenutno imamo sam Ethereum, možemo dodati Binance Smart Chain, možemo Polygon, Avalanche, Phantom, šta god. Dakle, šta god može u MetaMasku postojati, mi ćemo to dodati ovdje da vam pokažemo kako funkcioniše. Dakle, toliko za ovaj video, kliknite like i subscribe ako ste zadovoljni sadržajem. Možete ostaviti komentar ispod videa jer sve komentare obavezno pogledamo. Hvala vam i vidimo se.